Motho Dikgang ke tsana ko ya boraro di go kopanya le NAKO motsego o tukile le ntebogang se batlela mo go tsa metshameko mme yo ranolang ka puo ya diatake topo taposa mme motho a re di simolole ka dinthakgolo ka go ya maharathata a mathangwane water supply infrastructure ya abetswe 94 million pula Akgolo ya mhama o dirang dithoto e bolelwa e ka gola le go heta ha bodiredi bo tswelela ka go thathelelwa dikitso. Fa mo go tsa metshameko run Gabz by night marathon e tsweletse ka go gola le go ngoka batabogi. Motho dumela re ga sa ka thamalalo go tswa toropokgolo Gaborone mme ha re tsena mo go tsone. Mogolane wa baitsana pe wa mathangwane water supply infrastructure project me Brenda Masalila o tlhalosa ha kago ya maharathata ao ya abetswe madi a kanang ka 94 million pula o buile seo jaaka na ha mo parlamente wa kgaolo ya Shashe West Refidelis Molao pego ka seemo sa kago eo mo motseng wa mathangwane me Masalila a re kago ya pipe ya metsi e hile company ya Monogae mme bile santse ele setse ele kopele ka nako ka 3% Abigail Madorobo Kago ya pipe ya metsi ya selekanyo sa dikilometara di le 31 e simolotse ka thakolo a thola malatsi a le marataro mo nongwaga mme e solofetse go wediwa ka ngwanatsele a thola malatsi a le 5 mme Masalila a re kago e ke tsela ya go thabolla seemo sa lethoko la metsi mo metseng ya Mathangwane Natal Makobo le Jamataka a netefatsa ka gore metsi e ntse itemogela lethoko la metsi le le kwa godimo mme ntse ba sielwa metsi ka dikoloi. Where we are honana, our overall progress is 77%. That is the actual progress against the planned one, which is 74%. Project Kopil is ahead the schedule. We had many fronts. Project The total cost of project is 94 million. It is going very well, and according to the plan, Metsweni will be able to benefit from the project by November. Banni ba kgaolo ba gwethile go tlhokomela ditanka tsa metsi tse di mo metseng ya bone. Ha metsi a le teng re tshwanetse ra somarela re le badirisi ba one ka gore ke metsi a go nwa mo malapeng ga se metsi a leruo mme ke tsa gore ka re itse botlhoko jwa go tlhoka metsi re le mo Jamataka bo Makobo bo Natal bogolo jang re tata re kgona go somarela metsi ha setse a gorogile mo go rona ka kgwedi ya November e wela gongwe ebile pele ga ho ha re lebile ka ha tiro e ntseng e tsamaya ka teng yana go botlhokwa mo go rona go babalela tsone ditsompelo tse go sa nne re dithuba ka go ya pipe ya metsi e ta tokafatsa seemo sa lethoko la metsi mo metseng e mene mme Masalila a re company e nile le dikgweto di tshwana le thoko la metsi a kago ka bontsi jwa dinoka di kgadile. Abigail Madorobo, BTV News, Mathangwane. Ha re tswelela le tsone moemedi go tswa kwa lephateng la bogakolodi jwa semolao la puso kana Attorney General's Chamber me ona le nnaga le khutli a re ope yo dira molato o kgathanong le molao wa bana le bogole o ta thola dikgwedi tse 3 mo kgolegelong a re godimo ga mo ba ba bonwe molato ga bana go hiwa sebaka sa gore ba ka duela kgotsa melato ya bone e segelwe ko thoko o buile seo ko kang jaaka na buisana le maphata puso ka phetogo eo mo molaong wa bana le bogole wa 2024 ne o modungwa ka pego Setšhaba se kopiwa go fetola dikakanyo le go amogela diphetogo mme ba tse bana le bogole ka tekatekanyo ka go ba rotloetsa gore ba nne le seabe mo setšhabeng. Right, so we've heard of states where persons with disabilities are taken to be possessed. Ngwana ha tsholwana le bogole tle bogoto ke le timone ke satane mongwe o tshwantse ra gantshiwa matimone mo go ene to the extent that o direla di-exorcism just because they were born with a disability. Under this act, that will be harassment. And haraka definition in stage harassment and abuse, the same thing. It is unfortunate that there are still some laws, policies, and practices that use words such as insane, kuro wabeka, handicap, yosa khoninsepe, idiot, imbecile, and other demeaning or belittling words such as bositlohwane, bosusu, bomopakwana, jalo jalo.
yaanong bagetso re tshwanetse ra itlwaetsa go bitsa ba bangwe sentle. Fa tlaleletsa mo go se mme gare ba itse ya re puso e bone go le maleba go tlhabolola molao wa bana le bogole le gore ba tle ba akole ditshwanelo tsa bone le go bona gore ditshwanelo tsa bana le bogole di a diragadiwa mo lefatsheng leno. So we don't call people using with their conditions. Ha re tshwanetse ga gona motho yo go teng ke susu ke mona le bogole wa motlhoka kutlo. Ga gona setseno ke mona le bogole wa molwala tlhaloganyo. Go bolela fa seabe segolo sa molao o e le go nyeletsa melao ditsetlana tse di rotloetsang kgethololo ya bana le bogole. Neo Modungwa, Botswana Television, Kang. Monana mongwe wa mogwebi kwa Kasane me Thokomelo Ntshwabi a re dumela gore bomme ba ka thabolola dikgwebo tsa bone gore di ntshe maduo ha ba ka nna ba bona thotloetso. O buile se ko Kasane morago ga gore a phuthe bomme ba dikgwebo tsa Kasane go amogela megopolo e ka ba thusa mo dikgwebong tsa bone. Makalana a tshwana a Sida le Lea a nalaleditswe go ta go thathelela bomme bao ka mananeo a ba ka dirisang go godisa le go tsosolosa dikgwebo tse ba di dirang. Ke a leboga eole ka dintlha. Ntshwabi a re maikaelelo a bokopano jo ke go ta go rotloetsana e le bomme ba ba mo dikgwebong. Bomme ba dikgwebo ka go farologana ba phuthegile fa go ta go tsaya maele le go rutana. Bokopano jo jwa bomme ba ba mo dikgwebong ke go ta go amogana maele mo go tsa kgwebo le go kgothatsana re le bomme. Baemedi go tswa mo makalaneng a SEDA le YDF ba tlhalosa fa go na le mananeo a le mmalwa a ka dirisiwang go godisa dikgwebo. Mo mabogodinku gore o qualify o sentse re be le setlhopha so minimum ke 5 people and then maximum ke 15. Setlhopha seo ga se gore le thusiwa for business e one mo teng le na le di business di harologaneng. E ka nna ke se ka nna tuck shop yo mongwe ka tla le poultry and then be re nna le ya letlhabile the maximum you can get ke 10,000 pula. Yone e direletse dikgwebo tse leng gore ne tsa digwa ke COVID. So gore o qualify o sentse gore bole an existing business. Basically yone chama ke loan e hiwang informal sector te e atolosa di business tse leng gore they existing le tse disha and madi a rona a simolola ka 500 pula to 50,000 pula. YDF e buletswe ka di 7 tsa August ya go tswala ka di 20 tsa September e thusa monano e leng gore o dingwaga tse 18 to 35. Madi a ra ntshang ke 100,000 pula and then 50% of that is a grant and then the other 50% is a loan e leng gore ga ena the interest. Ba ba nang le seabe mo mehameng e tshwana le ya bojanala le ya ditirelo ba re jaanong ba mo seemong sa go ikopela dithuso tsa madi le tsa bogakolodi mo makaleneng a. Era dikerese and a product called epoxy or resin. Currently self-funded, but I think because it's something that ka gore ke eletsa go atolosa kgwebo ya me ke akanya go ya go kopa dithuso tsa madi go go ba SEDA. Assistance probably from SEDA because it just makes more sense. Ya gone go attenda di invest ke bona go le botoka ebile batho ba khona go nkitse hantse ke tsamaya ke ntla kita ka product tse ke na le tsone rather than ke le go lapeng. Bomme ba dikgwebo ba rutwediwa go ya go kopa dithuso ko makaleneng a akaretsa Lea le SEDA ka jana a thusa go isa dikgwebo kwa mankaleng le gore di tswelele di tshepele. Ke a leboga eole BTV News Kasane. Bani ba motse wa molepolole ba re nako e hitile gore diphologolo tsa naga tse di senya mo masimong jaaka dithora le dikgaka di akarediwe mo diphologolong tsa phimolo dikeledi ha di sentse ka di ba pesitse kobo ka letshoba. Bani ba buile seo bosheng mo phuthegong ya kgota e neng e itebagantse le go lekodisa banni go ka tswa ka ditsela le magokaganyane a go arabela dilelo le matshwenyego a balemi barui. Pego ka bodulo mogorisi. Khotlang gareng ga diphologolo le batho e tswa kgakala e ba batswana ka fa mosing segolo jang kwa masimong a bone. E re lentswa puso e ntsha madi a phimolo dikeledi fa diphologolo tse di sentse ga se tsotlhe tse di akareditsweng mo lenaneong la phimolo dikeledi. Banni ba molepolole ba supa fa diphologolo tse di ba ketefaletsa botshelo. Ke kopa gore ha ke emela ke tla go ripota gore le sala motlhakaleng jetse dikoko bogolo puso ya emelle go bona gore ke bua ka eng ha ile gore e jele koko di le 20
nna ga ke batle madi e be ya go reka koko tse 20 e di busetsa mo okong yame maabane hela yana ke lusitse 35 wa dikokwana mme tiragalo e ya ka nne nna ke a bua e diragala bosigo o re o itheditse o tla bo utlwa ntwa e bogola ha o tsoga o kwa koko e lla ile gore go siiwa ka yone wa go itlhela le ro la thwane kgaka nna di re apesitse kuba ka letshoba ka ga di ka di tsela tshimo ya gago o da itela ditlhotha di ntse hela jana yana ke ipotsa go tota ga teano diwe tse a di tsengwe mo teng ba gaetswe ka gore re idua go dira seshabo ka tsone gore dio tse di ja koko ya Setswana kana ebile o latlhegetswe ke 35 maabane ga itse re busegong jono go iragetseng re tla di tsenya mo teng lo buile ka phokotso gape le gore a tsene ka gore le tsone di a senya bed license ke 50 pula hela ke bua ka Motswana e rekisiwa over the counter ke gore o taela o setse 50 pula ya go lo copy ya o mang o bo o tswa o itshotse mo Senya Wildlife nngwe le nngwe yaanong e bereka go simolla la bobedi wa ntha wa ga April go ithella la bobedi wa boraro wa ga September ke gore kana go ele gore letsomo le buletse ke bua ka dikgaka e re lentswa diphologolo tse le makgabisanaga e bile di tsenya letseno mo sekgwameng sa lefatshe puso e bone go le botlhokwa go phutha megopolo mo batswaneng gore go ka dirwa jang go ya pele re sena go ira one mokwalo ona strategy sena re be re o tla o patilwe ke se gotle gote lenaneo la tiragatso kante ka mantswe a mangwe go nne le action plan mme action plan ena e kgaogane gabedi go nne tse di ka dirwang mo ponyong ka ponyo ya leitlho short term go solofelwa gore fa loeto le le ya bokhutlong go dirwe metlhale go ka lwantsha tshenyo e e dirwang ke diphologolo tsa naga mo dikgaolong ka go farologana Bodulo Mogorosi BTV News Molepolole Mothoetso re leboga go bontsi o ikantse rona dikgang tsa rona di tswelela jaana mokwaledi wa khansele ya Chobe Re Joseph Sekgopa a re lenaneo la thabololo dikitso tsa go dira ka diatla ipelegeng le alositse dialogane di le 21 ba ba neng ba tsene ikatiso eo ba neng e le bantha go aloga ka lenaneo leo ko Chobe Re Sekgopa o bile se mo moletong wa go alosa dialogane tsa ipelegeng kwa KwaZulu kitso temane ka pego Kgaolo ena le badiri ba diatla le dikgwebo tsa go aga di se kaenyana. Ka jalo, bontsi jwa dikgwebo tse di mo kgaolong di thapa babereki go tswa kwa ntle. Mme mo maitekong a khansele ya Chobe le bana le seabe, ga ba ipona tsapa. Ba tshwaraganela go hatlola banni matlo ka go ba rotloetsa go ikemela ka dinao mme ba inaka le lenaneo le ka letsile go ba tswela mosola mo isagong. Elwa gore re rutuntshe ba go ba ileng gore ha ne re kile ra re sale morago ka go ntsong go ya ka teng. Re re go iwe go di brigade go bo di VTC gongwe tse di thokiwang ke dikolo tsa go nna jalo di ne di ya go ba segela ko nte mme ka go rutiwa ka ba dira ka diata ke yone tshono ya bona gore le bone jaanong ba itsholetse mo botshelong mme re bone ha wa sekwele sele sa Ramaiba Primary School re nnile le seemo thata ka gore ne ba re bana ba rona ba Chobe hate ga liyo ga le bonale kana ora re ho supa gore di artisan kwano di a shota ke sone se ne ba le ka ho sithalosa bana le sabe ba ikitele dihuba ka go itlama go thusa dialoganetse go ba tlatlela ka dikitso tse dingwe tsa mogamao ne ke kopa mo go wena gore e re bana ba kana dialogane tse di hatsa tseno gore gongwe before ba ka tsenella ko teng ke kope gore bua le bana ba gago ba grupe re te go ba thathella ka tsa tsamaiso ya madi le business le CS teng ga ona ha re ne re le gone kwa ba ke re CS o ra re bone batho ba re ke ra ba tsara ba jisa sengwenya re te re bone gore mme baka se ke ba deliver project World View ba ile gore ba tseri mongwe wa lona gore ba mo train a tsene mo internship ke tsa gore ultimately ba ta mo hira ke rantse ba a bereka sentele banne ba kgaolo ba rotloditswe go ikemela ka dinao mme ba tsaya lenaneo la ka tlhoafalo
ka letsile go ba solagela molemo mo isagong. Kitso Temane, BOTSWANA Television, ka Zungula. Arentse Realetsone, Mogolwane wa Production Technologies Association of South Africa, Mr. Tapiwa Samanga, are gore mhama o dirang dithoto o gole mo Botswana, babereki ba mhama o ba tshwanetse go thathelelwa ka dikitso tsa go dirisa dimeshini tse di thokang boitseanape jo bo go godimo. Samanga o na bua se jaaka na kopanele ba Human Resource Development Council of Botswana le bana le seabe go tswa mo mhameng o dirang dithoto. O tlhalositse halahatsi la Botswana le ka tega mo torong ya go bona babereki ba dirang tiro ka kelelelo le thwahalo ha puso e ka romela baithuti go dikoleng tse digolwane go ithuta boitseanape jwa go dira dimeshini tse di dirisiwa mo mhameng wa go dira dithoto. Mo godimo ga mo a re bana ba sekolo ba rute go dirisa dimeshini tseo ba santse ba le go dikolong tse di potana ka seo se ka ba thusa go nna le dikitso tse ba ka itshetsang ka tsone. Arentse Realetsone le kalana la botsogo la lekgotla la ditšhaba la World Health Organization le thomile seemo sa tshoganetso mabapi le go thagoga ga bolwetse jwa mpox le hatse ka bophara. Lephata la botsogo la re go beilwe ditiro tse di itebagantseng le go rotloetsa go batisisa mogare wa mpox. Go ta dira dithathobo ko dikgorong dingwe tsa melelwane ya lehatshe leno go simolola gompieno. Dingwe tsa dikgoro tse ke Kazungula One Stop Border, Maung Airport, Gaborone Airport, Tlokweng, Martinsdrift, Batse Pioneer le Komamuno. Lephata la botsogo le tatsoga le tshwara phuthego ya bobega dikgang ko Avani Hotel mo Gaborone metsotso e le 30 go togela nako ya 10 mo mosong go tlhalosetsa setšhaba ka dipaakanyo tsa puso tsa go lwantsha bolwetse jwa mpox. Motho ha re tsena mo go tsa mahatsha sele re ntse re le mo bolwetseng jwa mpox, bolwetse jwa monkeypox kgotsa mpox bo sa tswa go tshwarwa ko lehatsheng la Nigeria malatsinyana le kalana la botsogo la lekgotla la ditšhaba le sena go thoma bolwetse jo seemo sa tshoganetso lehatshe ka bophara. Lehatshe leo le na le dikgang di ka tshwara 30 le bohera bongwe tsa jone mme ga go ise go nne le ope yo tlhokagetseng tate ya bolwetse jo. Ditshwantsho tse di latelang di ka go gomosa bangwe maikuto. Lekgotla le le laolang malwetse la kwa Nigeria la NCDC le bolela ha dikgaolo tsa Bayelsa, Cross River, Ogun le Lagos e le tsone tse di amegileng thata. Moeteledipele wa NCDC Dr. Oladije Idris a re lehatshe leo le mo maitekong a go ipaakanyetsa go laola mogare o le go thibela gore o tsene mo lehatsheng. Puso ya Nigeria ya re dira gotlhe mo e ka kgonang go senka melemo go e romela dikgaolo tsotlhe tsa lehatshe bogolo jang dikgaolo tse di amegileng. Lekgotla leo le tlhalosa gape ha le le pudima tseba ka mogare o mošwa o kotsi ebile wa ana mathata mo baneng. Lekalana la botsogo la lekgotla la ditšhaba le ne la laola ha bolwetse jwa monkeypox e le seemo sa tshoganetso lehatshe ka bophara. Motho pego yeo jaanong e re gogela go tsa metshameko le ntebogang sebetlela yo emeng sente. Tla ke go leboge wena kgometsa go tukile mo tsone tshong ka mogala ka dikgang tsa metshameko ke bidiwa Ntebogang Sebetlela morulaganyi wa lebelo la Gabz by night Mbakiso Mawila a re lebelo leo le tsweletse ka go gola a supa fa se supilwe ke dipalo tse di kwa godimo tsa bagaisani ga mmogo le bana le seabe ka go farologana kgometsa sefako le pako strike ba latela. Morago ga gore lobelo leo le simolodiswe mo nogaeng go gola ebile le la ntlha go tshwara kgaisano ya mabelo bosigo. Mookamedi wa lobelo leo o boletse fa go setse go na le motlhala mo go se ba se dirang. Event ya gompieko e godile hala thata compared to the previous one. Ya ka o bona ba rotloetse le bone ba ntse ba tsena mo lebelong. Attendance ya lebelo le ene gompieko we had 1,151 more participants from the previous edition, which shows that the race continues to grow. Because we were tracking people who are coming outside Gaborone, we realized that there were more than 500 people that came outside Gaborone this year.
which shows that people ba go as far as Kasane, le bo Kazungula, bo Gantsi, bo Tsabong, ba khatlhagela lebelo le ba le monitor ke lebelo le gore ke batswana ba tsweletse ka go la amogela, which is something tse le gore keng we should be proud of. Most importantly, kana lebelo le ke le gore ke le haperile. So as ke lebelo le ka supang gore Botswana le yone ena le bokgoni ja go ka hosta major events in the continent. E re jaaka maikelelo magolo a bone ene ile go thusa ba sepodisi ka dikgang tsa go lwantsha borukutlhe. Barulagani ba lobelo le ba re ba tla dirisa bontlhabongwe jwa dipoelo tsa lobelo go tsweledisa seo. Gompieko se le gore keng re itlamile go se dira re le run Gabz by night ke go tshwaraganya le ba sepodisi go host di crime prevention workshops. O ka gakolola kana run Gabz by night, it's a safe streets marathon. So the process tse di tswa mo rone le belonele, some of them we are going to be channeling them towards the workshop tseo. The most important thing about our run Gabz by night is the fight against crime requires different stakeholders to come together and join hands in the fight against crime. Le fa go ntse jalo, Mawile a re go santse go tlhokafala go ruta Batswana ka botlhokwa jwa mabelo a tshwana lea ka a supa bojanala jwa Botswana mme go tlhoka tirisano mmogo go ka senya seo. Mo ditseleng Batswana ba berekisana hala re rona sentle support ya run Gabz by night ga se ya go register hela le ba ile gore ke banna mo Gaborone ga kana re taba ga bosigwana go ra ba kgoreletse re itumela gore ke ne ba dirisa ke le rona sentle go na le ba babedi ba bararo ba ile gore ke gongwe ba ha ba tlhaloganya ka lebelo kana ga ba ne ba sa itse ka lebelo ba ile gore ke they were not as cooperators ba bangwe mo gore gore le rona re le ba tsamaisa ba lebelo. It needs us to do more education mo ba dirisentse la gore re nne le mowa wa neelano mme on the overall we are happy with the cooperation ile gore ke ra e bona mo ditseleng. A special thank you message goes to ba sepodisi di race marshal tsa rona ba ile gore ke bana ba make sure gore ke mowa wa neelano wa nna te mo tseleng go sana di kgoreletsi dipe. It's an issue ya sports tourism to run Gabz by night. This is an opportunity gore mahatse ba itse ka heritage ya rona gore tswa go kae ra go kae re le run Gabz by night mme ano re itumela gona gore ke re go go tla mo city center di video tse re gore keng di tla tswa post the race di tla be di supa gona gore keng batho ba ka etela la hatsa la rona ba tla go enjoya lo tse dintseng ja. Lobelo la monongwaga le neng le la bobedi go tshegetswa le ne le kgaogantswe ka mabelo a 21 km 10 km le la itloso boduto la 5 km. Pakos Tereke, BTV Sport, Gaborone. Abel Chibanda le kifilwe ga litsewi ke bone bo mampodi ba lebelo la monongwaga la run Gabz by night le ne le tshomono Gaborone. Chibanda o feditse lebelo le mo nakong ya 1 hour 5 minutes fa ga litsewi ene a weditse mo nakong ya 1 hour 19 minutes go gapa 7500 pula mongwe le mongwe wa bone. Khomzo Sfako le Pakos Tereke ba tswelela. Mo lebelo leo le ne le simolotswe semmuso ke tona wa banana bo metshameko le ngwa o timiso ra khari banna ba simolla go ithaola mo basimaneng dikilometara tsa ntse thano. Monna wa go Zimbabwe Abel Chibanda ke ene a neng a ntsha thogo go tswa kwa CBD go leba ko Molapo Crossing. Fela mampudi yo wa kgaisano ka Zungula Bridge Marathon ga mmogo le Botswana Life Classics a tshwarela maemo ao a ntha a butse sekgala go leba kwa Game City. Go boeleng go dihekantsweng tsa go tsa tharo ga bo go sa thole go na le ope ga moraga gagwe jaaka a na feleletsa lebelo le motlhofo a ntse a butse sekgala fa gare ga gagwe le ba ba mosetseng morago a le wetsa mo nakong ya 1 hour and 5 minutes. Ona selo morago ke sesebo matlateng mo monogae mo go a bobedi ka nako ya 1 hour and 7 minutes fa Tledi Kipto a wetse mo go a boraro ka 1 hour and 10 minutes. I really like this race. It's my Kitsile mono Botswana go tsenelela lobelo la run Gabz by night. Ke rata lobelo le ebile ke ne ke le tseneletse le mo ngwageng o fetileng. Mme ka go tlhoka lesego ka seka ka kgona go fetsa lobelo leo. Bothata ka tswa ene nnile mogote o feteletseng kana go tlhoka go itekanela sentle. Mme fela ke ne ka ikite ya sehuba gore mono ngwaga ke tla dira sentle. Ke itumetse fela thata ka ke tsere maemo a ntlha mo nakong ya ura le metsotso e le metlhano. Ke itumeletse le seemo sa loapi gompieno ka gone go se mogote. Ke ka seke ka re gone go le motlhofo gompieno. Ka jana ne ke batla go bona gore a nka se laole lebelo go tswa kwa tshimologong go ya phelolong ya lone. Mme ke ne ka leka fela thata go dira jalo mme ka feleletsa ke kgonne go dira jalo. running at night. Ka go bo mmele lebelo leo la 21 km le fentswe ikifilwe ga le itsiwa monogae ka nako ya 1 hour and 19 minutes a latela ke Jerop Abigail ka 1 hour 26 minutes fa Nancy Mazima o itse mo ga boraro ka 1 hour and 33 minutes. That is ya gompieno I feel happy because ke lekile go hokotsa nako ya me e ke selang ke dira for 21 kilometers. Go no se bonolo tota go bua nnete mo ruteng cause
re tlwaetse go taboga go le phakela gompieno re taboga go le bosigo go ne go se bonolo but I try to maintain pace ene ke trainer ka yone ha ke dira training ke prepare le racing mo gola 10 kilometers Montsuara o kgwathile o gapile lethakore la borre morago ga 31 minutes and 33 seconds a latela ke Sylvester Koko ka 32 minutes and 37 seconds fa Kevin go itogetswe a le mo go a boraro ka 34 minutes and 1 second. Mosadi Kwena go tswa kgosi o fentse lobelo la 10 kilometers la bomme ka nako 36 minutes and 22 seconds a latelwa ke la Menare ka 39 minutes and 13 seconds fa Botle Mazuduma a le mo go a boraro ka 41 minutes and 51 seconds. Khumzo Sefako, PTV Sport, Gaborone. Fa re tswelela setlhopha sa Traffic ke bone ba fenyi ba kgaisano mo ngwaga ya CS Soccer Challenge morago ga go nota sa NAKO United ka dino tse pedi go lengwe kwa makgaola kganyeng. Traffic ba dule ka 25,000 pula fa NAKO United ba boetse kwa Phikwe ka 15,000 pula. Kgaisano eo e ne e simolotswe ka 2022 ke Rekelo Sibina e ne e tshegeditswe kwa lebaleng le legolo la Francistown. A rutlwe Bethany Mando. Traffic ba gorogile kwa makgaola kganyeng ba tsena go fenya Chadibe FC ka dinno tse pedi go le fela fa NAKO United ba fentse 11 Angels ka dinno tse supa go tse thataro ka thago ya di-penalty morago gore bobedi jo bo fetse motshameko bongangane ka lefela tse tlhopha e re ka jana kgaisano e ne e diriswa go ithokoletsa paka e solofetseng go simolola. Traffic ke bone bantha go tsaya ketapele karolo ya ntha e tsamaile metsotso e le 10 mo karolong ya bobedi Bengae o Ndikupe ba tolosa dinno tsa bone go nna tse pedi go le fela le fa go ntse jalo Baby Zombies ba buisa e le nngwe kwa morago go fetsa ka dinno tse pedi go e le nngwe. I need to take this time to congratulate the boys for the good games that they ke batla go akgola batshameki ba rona ka batshameki le bontle ka teng mo nako ya gompieno re na le batshameki ba le bantsi ba re santse re ba sekaseka mme ke dumela fa re tsweletse sentle. Yes, of course there are things that we managed to get to see from the boys and yeah, we are impressed, but it's still a work in progress. It was marvelous to watch the games. The boys expressed themselves. Go ne go le monate go lebelela metshameko e ka gore batshameki ba rona ba ne ba tshameka ka botswapelo re dumela gore le balatedi ba itumetse. We were really entertained and thanks to all the supporters who came to support the beautiful game of football. CS Soccer Challenge e rulagangwa ke Carlos Sibina yo na le ditoro tsa go godisa kgaisano e. Toretona ke go tisa team ya lehatshileleng a re ka nna le team ya le one tswang kontle, but for us to get there we need sponsorships. I think the biggest challenge ka toropo ya rona ke support, especially go ta mo sports, but you know that this is the only thing that can help Francistown grow. Kgaisano e ne ya gape e akaretsa ditlhopha tsa itusobodutu di le nne e leng tsa Happy Boys, Spaghetti, Dikgang le Stress tse di neng di thagolela tsela makgaola kgang le go jesa barati ba kgwele ya dinao monate. Bethany Mando, PTV Sport, Francistown. Faretla kwa bokhutlong mo leking ya monogae ya volleyball e tsweletseng pele setlhopha sa Police 6 sa bomme se fentse sa mafolofolo ka 7-3 go lefela mo motshamekong o neng o tshamekela kwa SSKB ka tla go kgakole o na le ko bomme ba police ba ba tsene mo motshamekong o ba fentse metshameko ya bone yotlhe meraro e ba setseng ba e tshamekile ba phamotsa sete ya ntlha ka dintlha tse di 25 go tse di 21 tsa mafolofolo. Mo seteng ya bobedi bomme ba mapodisi ba tswelela ba na le letsogana le le fa godimo ba kgona go baya motshameko kgakajana le mafolofolo ba gapa sete ya bobedi ka dintlha tse di 25 go tse 14 tsa mafolofolo. Mo seteng ya boraro mafolofolo ba itsolopanya ka maikelo lwa go boela mo motshamekong ba etelela pele sete eo ka dintlha tse 10 mme police ya berekela mo diphosong tsa bone ba felela ba fenya sete eo ka dintlha tse di 26 go tse di 24 tsa mafolofolo. Seo se ra gore bomme ba police ba kwadisa phenyo ya bone ya boraro ya ligi ka tatelano ka phenyo ya sete tse 3 go lefela la mafolofolo. We didn't play according to our plan ka hana re tsile re ipagatsa ka teng. But from here, we need to go rectify more certain department.
e be re kgona gore re adapte to dibolo tsa bone and stuff because they are new gore ba re setele yaanong policy re jele hela ka diphoso tsa rona hela tse di motho go tho go simolla ga rona ha o ka ela tlhoko seta ntla ne re simolla re tswa ko morago seta bo be dilo yone hela re simolotse re tswa ko morago mme hela ne re kgona re contain mafolofolo because ne re le mo re strength sa bone se haka kwa attacking e ba le mo re kgona go ba blocka but from there ba tswa mo attacking e ba tsana mo dithoseng mo metshamekong e mengwe ya bomme Kalabango e fentse Spiking Stars ka 7-3 ya Rose Volleyball Club yone e fentse Dikwena ka 7-3 Spiking Stars ya Fapha ya Rose gape ka 7-3 mo metshamekong ya borre kutlwano e kgwathisitse Itekeng ka 7-3 fa Spiking Stars e pegile ya Rose Tupa ya 7-3 mo motshamekong wa bofelo Prison 6 e makaditse kutlwano e ba nota ka 7-2 mo motshamekong wa borre o neng o tlola ditlhase Katlego Kgakole BTV Sport sa Seratsakgama Barracks mo go Ditshane Duela fela ka tseleng tseng jalo dikgang tsa rona tsena kwa boraro mme nna le wena tla bo re kopana kgantse jana fela ka se sebaka ke go tlogela le kgomotse go tukile go tswelela le in context ka metsi re le mo jamataka bo Makobo bo Natale bogolo jang re tata re kgona go somarela metsi ya ya maharatata a Mathangwane water supply infrastructure ya between 94 million pula akgolo ya mhama o dirang dithoto e bolelwa e ka gola hela thata ha bodiredi bo tselela ka go thathelelwa dikitso go tsa metshameko kgaisano ya Run Gabz by Night Marathon e tsweletse ka go gola le go kgathagelwa ke batabogi ba bašwa